MDC ka setengah nongkli Umar Richard Lyngdoh ula thep kerteng banyakun yak election MDC sha GHADC naka menso nongjingi constituency naka Congress Party. Richard Lyngdoh open pa ko jing skhem ban job biang ha ka nika kenti watladak uyeng banyakun naka constituency ka bathamai. Lakban kedo ba Richard Lyngdoh ulalong MDC la Sausin kata House Nam Arjar Sau ula job nak setengah Narwan constituency, hau Arjar Kendai nak Sumer constituency, Arjar Khat Sau bat Arjar Khat Kendai nak setengah Nongkli constituency. Kamu juk konkret lagi, ha? Oh, skhem ni. Pok council tentang Cibon ni, saya bijing sakten. Yuluti hari ni kau dawan tu yuluti, yuk sarkar kau tembe, yuk pendak penbiang pentok penbiang, council. Ini konferensi tu kau hap kesenong kebegi yang ah. Karena kesenong pa yang ah, the job la kamu sosen, naitai na kesenong pa. Hakili tu lagi konferensi, ke 8,000 so job na setengah Narwan, ke 8,000 Khende job na ke Sumer constituency, ke 8,000 Khatso job na setengah Nongkle, ke 8,000 Khat Khende le job na setengah Nongkle. Tahini porani ipajba yang kon yang ke senong kendong puber. Kau man ke senong kau khai nga, ke senong begi nga, dakwa ki nga wo wan yele no na ke senong begi kani kenti. Tekamte yuluti wa jingkermen yang ke jingjob, yo ika yo le bha ya ke konferensi rok kawi rangkat wi ke senong begi nga.